Lietse kan long ke jingsarong ya ke jelam Meghalaya hi barok kawai hadian ba ubai we have read ubadang khat saus nemerta uba kerteng ukisen wanyang ubade na kishnong maulang wir southwest Khasi Hills ulayo priang ya ke khusnam pradhan menteri Rashtriya Bal Puraskar na ka presiden kari India ka Draupadi Murmu namar ka kamshlur ka ba ulale klem da ken yala ke jong ke jingim unde we have read ulapen pau ka jingshlur Kajong uda ke bapelaj im hadu saungut ki kena red ki badang hakarta kendai hadu khat arsnem na ka jingam jelop hapo kawa mau itsar ka badon hapo kesnong maulang wir southwest Khasi Hills kata hakapor bajur slam. U kisen ubadai ukun jong kariu kentai na ka nehi kesnong udang satjan hakani kawa hadien ba ulayo sngau kensan ya ka jingil nyar bat panji arab jong ki kena. Kumtaru klem da penslam bat klem da perkhat yala ke jong ke jingim uni uhab red ulamare bran bat rengko syapo bat yok pelaj im yakini ki kena iwe hadin iwe pan hakani ke jing alang pen ko burom ka balalong haka arfun riu terik nok pra ha Rashtrapati Bhavan New Delhi kiladon baro khan nyongut ki kena ki balayok pediang ya ki khusnam hala ki jong ki kerdan ya ki balajit na ki khat sautli ki jelabat Union Territories. Haka jingkren ka presiden kala ai kublai kerpang ya baro kinoyok husnam bat penpauru bakari baro kawai bat ka imlang ka salang ka sngo sarong na ke benta jongki kala penpauru syakini kena bakilale ka kamba ka bakrau bat bapla bat ka balong da shisha ka nuksa ya ki weipat ki para kena jongkari.